ovu seriju fotografije je jedan čudan anahronistički miks raznih perioda. Stari grad Stockholm je nastao u 12. veku i napravljen je oko, tako da kažem, Nemačke crkve, jer je bio mesto za trgovinsko razmenu između Nemačke i Švedske. Ovo nije danas centralno mesto Stokholma, zato što se tu nalazi Kraljev dvor i još mnoge druge važne institucije. Recimo, nalazi se tu u neposrednoj blizini švedski parlament, koga ovdje ima na fotografijama. Isto tako se nalazi i Akademska biblioteka Nobela. Svi znamo ko je bio Nobel. I taj grad je, može da se kaže, najbolje očuvani grad tog tipa u Evropi. Njegova magnituda je zaista impresivna zbog toga što je daleko veće od toga Milana, na primjer, koji je isto tako interesantan i mislim da bi možda u nekoj perspektivi trebalo da napravim izložbu na ovaj sličan način kao Milana u Stokholmu, u cilju razmene kulture i približavanja današnjeg dana. Ono što je mene zaista zainteresovalo u ovom kontekstu je što taj grad, iako autentično srednjovekovni, i dalje funkcioniše čak i na urban način. Jeste da su ulice toliko tesne, što kaže Vani Gutović, da psi u nekim od ovih ulica ne mogu da mašu repom ovako, nego samo ovako, ali on i dalje funkcioniše na način koji je možda malo čudan, jer se tamo nalazi neki restoran koji se zove Zlatni mir i taj restoran se nalazi u Guinnessovoj knjizi rekorda kao jedini restoran u kome se od 17. veka do danas sačuvao autentičan, originalan nameštaj. Znači, ništa se tu nije menjalo. U tom starom gradu se često na leto održavaju predstave iz tog srednjovekovnog perioda. Znači, ima muzike, ima pozorišnih nastupa i ostalo. I recimo, moj savjet svim ljudima koji posete Stokholm je da obavezno prođu kroz stari grad. Htio bih da naglasim da je najbolje posetiti to mesto nekog radnog dana i možda u ranim jutarnjim ili kasnim časovima, zbog toga što su najezde japanskih turista baš onako ogromne preko vikenda i sredinom dana. Znači, ime ovog grada je Stari grad, ali oficijalno ime je grad između mostova. Zato što je Stokholm poznat po ogromnom broju mostova i po vodi i čak ga mnogi nazivaju skandinavskom Venecijom. Znači, Stokholm treba posetiti i iz drugih razloga, a ovaj Stari grad nije cijeli Stokholm, je samo jedan manji deo grada. I još samo bih dodao jednu stvar od istorijskog značaja, da je na glavnom trgu, koga isto ima na fotografijama, došlo do masakra kad je Kristijan Danski kralj pogubio veliki broj uviđenih ljudi Šveđana i onda je time završena Kalmarska unija, znači unija između Danske i Švedske. Što znači da Stari grad ne samo da ima arhitekturu koja je vrlo značajna, nego ima i određenu istoriju. Toliko sam hteo da kažem i baš bi mi bila čast da mi recimo neko od vas kaže na bilo koji način da je posetio ove autentične bilje u Stokholmu. Inače, Wizz Air je kompanija koja leti vrlo jeftino za Stockholm, tako da nije ni tome problem. A sad pogledajte fotografiju, nadam se da nam se dobro. Toliko.